wathi angithi akukho uJesu angeke akulungise webazalwane akukho uJesu angeke akulungise webazalwane akukho uJesu angeke akulungise bakhona yini labathi ngiyati kuthi uJesu akukho lokungamehlula angahluleka mzi yakho angahluleka umuntu bese kuna Jesu longahlulwa ngilutho longahlulwa tifo longahlulwa amadimoni longahlulwa abathakathi ngiyati akukho uJesu langeke akulungise ngibona indzaba yakho uyayilungisa ngibona indzaba yakho uyayilungisa if you believe shout hallelujah akukho uJesu langeke akulungise noma tinkinga temshado tinkinga tebantwana dala usebentela khona dala uhlala khona lo wami Jesu lo wafa wavuka uyakhona ukulungisa konke uyakhona ukulungisa konke ngiyammemetela namhlanje kule Sunday ngithi lo Jesu lo ngahlulwa ngilutho akakuvulele iminyango makahlekise in the name of Jesus. Isaiah 66:13 Njengemfati nakatfutfuta umntwana wakhe Nkosi yami nami ngiyawunitfutfuta kanjalo. repeat again mntwana wami Njengemfati nakatfutfuta umntwana wakhe Nkosi yami nami ngiyawunitfutfuta kanjalo. njengemfati nakathuthuta umntwana wakhe nami ngiyakunithuthuta kanjalo. As a mother comfort her child, so I will comfort you and you will be comforted over Jerusalem. As a mother comfort her child, so I will comfort you. You will be comforted in Jerusalem. What is Jerusalem? Jerusalem is the place of God. Jerusalem is the holy place for God. Uthi ke uNkulunkulu anginokukhuluma nemuntu kuthi namhlanjena uma ngabe njengamake adududa umntwana wakhe naNkulunkulu uthi bantu abami nginawubadududa anginandzaba yini lekuvisa ebuhlungu lenyanga kaOctober anginandzaba yini lekucinzetelako kethi ngizomemetela namhlanjena kuthi usomandla utakudududa somandla utakubopha amanxeba edameni nasegazini likaJesu anginandzaba kuma finances anginandzaba sekhaya lakho anginandzaba kusempilweni yakho anginandzaba ngumfelokade anginandzaba ukhona kulala kethi akunesandla sikaNkulunkulu lesitakudududa athi Isaiah 41 ungaphela amandla nginawuba nawe nginakubamba ngesandla sami sangasekudla ngizomemetela ama house of praise uthi uNkulunkulu uma ngabe mfade akhona ukudududa umntwana wakhe kanjalo nani nginakundududa ngiyamemetela namhlanjena ungasakhale ngibona simakathe uyakudududa ngibona simakathe uyakhamfata ngibona simakathe ukusula tinyembele abanye ngibona badududa ngemisebenzi awunkosi yami abanye ngibona badududa ngekuphila abanye ngibona badududa ngalento loyihlalele eminyaka ngibona iyenteka ngalamanye mapse ngiyothandaza angathi ukuthi ucinzetelwa yini angathi ukuthi yini lekuvisa buhlungu as a mother comfort her child nami simakathe ngiyakunithuthuda eJerusalem ngalamanye mavi bangahlala abantu bangakuthuthuda kethi akunaNkulunkulu otakuthuthuda kunaNkulunkulu lotakuhawukela elithi iBhayibheli kwake kwaba namake lebenze anesifo simphethe for 18 years nakufika Jesu wamhawukela wathi mfati uyathanza kuhlambuluka na wamdududa walula sandla lo make waphila ufuna ukuthini apostoli mziyalo ngithi mina whatever problems lohlangabetana nayo simakathe ukuthatha njengengane kuye uthi nginakuthuthuda
bomake bangiva kangconyo ngoba ba understand ukuthi they having the skills and dexterity yokuthi umntwana bamthuthuta kanjani ngoba kaNkulunkulu asima elders bantwana njengoba sibantwana simakathe lengimkhondako uthi utakuthuthuta angathi yini lekuvise ebhlungu iminyaka lengaka from January until now kethi ngibona malo engcwele uyakuthuthuta ngibona amandla sandla sikaNkulunkulu siyakuthuthuta ngibona sandla sikaNkulunkulu siyakuthuthuta hayi ngibona emazulu ayakuthuthuta ngibona simakathe uyakhumbula ngibona simakathe uyakhamfatha athi doni ngonyama basheshe bahleka labahleka wena kanti simakathe utangihawukela ngwaqonzisisa kahle ma soul brothers athi musa ukukhala thula ndoma kubuhlungu kodwa kuzondlula nakathi uNkulunkulu mfundisi masukuthi asithuthuta usifuna nakathi sesikhala esaqetha bantu bahleka wabona ungathi uthi simakathe sokufulathele akasekho wabese uyafika uNkulunkulu wakuthuthuta kunemprofeti lomkhulu babemanzini nongeEliya nawufunza First King chapter 19 lithi iBhayibheli wabaleka la Jezebeli watsala ngithandaza ngitibulala ngoba sengiyini mina wathi ahleti phase esihlahla uNkulunkulu wathumela ingilozi wafike wamthinza wathi nasi singwa hamba luhambo lakho lisaseluthe ngalamanye amava nginanzaba ukuthi ucinzethelwa yini ketha luhambo lakho lisaseluthe luhambo lakho lisaseluthe luhambo lakho lisaseluthe ngithi moya longcwele makakuthuthuta la uve khona abhlungu ukuthi simakathe makakuthuthuta bangahluleka abantu ezasomadla unemandla ekuphonisa lamanxeba emanxeba eminyaka emanxeba ekushonelwa emanxeba kulahlekelwa ibusiness emanxeba ekujikelwa nabantu abathembile emanxeba ekugulelwa abanye basalana kubuka mfana uyakhwehlela uyakhala ketha kulowo mkhuhlane ngathi simakathe makakuthuthuta kuloko kugula simakathe ngithi makakuphilisa kuloko kucinzethelwa simakathe ngithi makakuphakamisa Isaiah 49 verse number 8 mntwana mntabe sofunza 14 and 15 sitothandaza masinyane I need your touch wow sa I need your touch ngiyakubona umyeka uyaphela thothi mfundisi ngithandazelane mfundisi nginikelela ini ngiyelana esontweni ngifastelani ngoba mina sola kwendeki lutho uyakhala namhla ngizele wena namhlanje kuthi uNkulunkulu makakuthuthude uNkulunkulu makakubophe emanxeba funza mfana masinyane Isaiah 49 verse number 8 yebo ke naku lokushiwo ngusimakathe naku lokushiwo ngusimakathe uthi ngiyakuphendvula ngesikhathi sami lengisithandzako ngesikhathi sami lengisithandzako ngakuphendula nangelanga lensinziso ngiyawukusita ngiyawukugcina yes ngikwende ube sivumelwane sami nebantfu Nkosi yami kuze kubuyiselwe live banikwe kabusha emafa lebasa achithekile verse 14 ngalamanye emafa ngizomemetela kuthi namhlanje kule Sunday makubuyiswe tindvo takho lathi sakake khona makubuyiswe inhlanhla yakho makubuyise tindvo takho letintshonto esitha makubuye konke lokuntshini lokudliwe sikhonyana uthi ke simakathe ngesikhathi lokungiso I will answer you wena kwakho methembe simakathe kulo 14 and 15 ngifuna ukukhuluma nemuntu bese siyathandaza uma ngabe makakhona kuthuthuta umntwana nami nginakunithuthuta enzaweni yaseJerusalem there is a place uNkulunkulu lokufuna uthi tholakale ukuyo ukuze utawuthuthuteka kungako athi iJerusalem
ngiyakuyithuthuta kwenze njani imfundisi Masuku iJerusalema bese iphumile se-exile seyikhonza labanye boNkulunkulu icinzetelwe uthi ke uNkulunkulu ngiyakunibuyisa eJerusalema ngiyakunithuthuta anginandzaba ukuthi ngicinzetelwe yini Fundza mvanami 14 khona lapho verse 14 yes kodwa iSiyoni yathi simakade umfulathele uyabona lana uIsrayeli ubheka lesimo sisengafika ngo66 la bathi uNkulunkulu ungathi ungifulathela nginokhuluma nemuntu lana lothi mfundisi mina konke kwami kumnyama ngalendlela ngianalyze ngayo simakade ungathi ungifulathele nebantwana bakaIsrayeli they were having this idea upon their mind apostle Khosa ukuthi no we think noma we thought God is not on our side why it is happening like this now uyatibuta anginakuthula nebantwana anginakuthula empilweni yami why ungathi lo nkulunkulu ufavor labathide awutendi it's because of the circumstances that you are going through the pain and anguish when we are in pain sometimes your thoughts become negative nalaba bebakhulunyiswa ngilokuthi hayi mani sibathe siyazama lo nkulunkulu ngathi usifulathela nawe namhlanje sesihamba ngizokhuluma nawe kungente kuyagula solo uphili uya-apply solo thini batendeki tikweleti tiyakucinzetela uthi kahle kahle mina ngathi nginebhadi awunabhadi simakade utakudududa simakade utakuphakamisa simakade utakuvulela minyango ungamthuki simakade kule tindlu lethi kwehlelako akakakufulatheli wena hlala ungakolethi iBhayibheli olondvoloza uIsrael akozeli akalali akusho ukuthi sekuphelile ngayo angiyathi ngibani ohlabela lengoma kumbe ngisho ngeAndrew Juba uthi akakasho ukuthi sekuphelile ngayo but ngoba usebhlungwini angikusolo ukukhuluma njalo khona lothi mfundisi makhuthu besebhlungwini ubone ukuthi kahle kahle the world is against me and now usebhlungwini you hate everyone you hate your mother you hate your parents you hate your friends you hate your church you hate everyone who's close to you why sebhlungwini uthi ke Israeli ngibona ngathi simakade ungifulathele and then God is going to respond in verse number 15 as God is responding to Isaiah 66 verse number 13 as a mother anakekela umntwana wakhe kanjalo nami anganikhohlwa nginakunithuthuta funza lapho ucethise mntanami verse 15 yes umfati angalikhohlwa yini luswane lolusebeleni lakhe uyabona manje funza lo 14 again but to understand kodwa iSiyoni yathi keja iSiyoni yathi simakade ungifulathele simakade thina usifulathele simakade ungikhohliwe simakade ungikhohliwe kunemuntu engikhuluma naye makarangata from January until 19 October no answer no breakthrough nothing is happening ula kulesimo sekuthi mina ungathi ngikhohlakele why my prayer is not answered why the things that I need is not happening ungathi na Abrahama uke make biwa ngena kulesimo nakafuna umntwana athi kahle kahle mina ungathi akucacile why labanye kuyenteka mara iminyaka iyahamba what about me ukwabona labanye baphumelele wena usele nediploma yakho na matric yakho bayavukela emsebenzini wena uya still standing babuye emsebenzini bathi awusolo uhletha usebenze sine siya khona that pressure bangani bakho babe nako lofunze nabo labanye le application you are the one who assisted them baphumelela with your assistant wasala we and then now you are asking yourself kahle kahle mina what is happening here 79 years Abraham years are going what is happening is where Abraham and Sarah make a mistake
bathi no ngoba kwendeki lala nesisebenzi bebangatenti makethumbati ba under pressure. That is why we have the generation, the youth, never under pressure. Maketwala, they can do any mistake. Abatenti ba under pressure. The world is laughing. Akekho umuntu lo tetishwele la. The moment usangene kunetishwele tithi uthandazelana. Uyelana esondweni. Wena ngala under pressure. Ngane kunemhlabelo othi njengendlusela. Ilanga Amanzi Shalom Nomphefumulo njengendlusela. Ilanga selela amanzi Shalom Nomphefumulo. Wena nje fana nendlusela uthi ngilangadelele noma ngabe kusengenteke I don't move in my position. I will continue to worship God. Abasebenze nami nginawusebenza unaleli themba. As long as I'm rooted to Christ. Oh yes Lord. Kutawendeka nakimi. Nakabendela laba which means my turn is coming. My time is coming. My time is coming. Kulungula akakufulathele. Hey, tithunya taka yakufulathele. Kutawendeka. Na utawufakaza. Na utawungena yakakho. Na utawushada. Na utawakha. Bekezela. Uyabekezelwa. Yabekezelwa. Sangiyelana esondweni. Basilomfundisi yababekela abanye entandlateni. What about me? What about me? Fecha ngibona utawuhlabela leli sentence lesithathu. Bese uthi bahlala bengibuza. Bahlala bengibuza. Athi uphina Lunkulu wakho. Hey, labantu laba. Bathi uthandazelana. Wendane. Ngathi hamba obashela. Kuthi simakatha akasisilima. Hamba obashela. Utangenzela. Hamba obashela. Utangidududa. Utangidududa. Bikhona ithemba. Kuwesihlahla. Noma ngabe sinqunyiwe. Sewuphinde sihlume. Khala. Kutawulunga. Bekezela. Kutawulunga. 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 Ngakhweshe. Ngakhweshe. Kuthi simsiyako bani bakhweshile. Ngoba babona sona kwenteke. Babese bayakhwesha. Bayamthuka simakade. Abraham akazange amthuka. Wahlala